Rainbow Mizo Channel thir tu te chibayule November ni kuwa hania tuntum chu thudik Highland in tumdom teang nimin mai hatranga thuleng vel tam em mai Donald Trump le Melania Trump te anin thendon ti te Melania Trump khan apasal Donald Trump avot lo ti te putra mamakpa Jared Kushner khan Trump hi achak lo na poma in nuk niam turin anor ti te hi US media tele UK media ten anthuron theder ania Khovel News Agency krang ten an la chonghal sup mai bok Mizoram apo social media platform kranga adar nasa viral news anti hial khopin adar chak ani tichuan enge thudik chu nia engtin nge he thu hi alo chotran ti te tuntuma hian kanchuidon ani chumi ma chuan Republican Party malak mek dan hi lo soi masalokila Donald Trump senior advisor Jared Kushner chuan engthil po thleng thai ani wangin Mr. President chu White House a bung rohlu zualte apek felmek towa Democrat ten hei hi in lo hriat ka duani White House hi in lu thai ani chuan ahun taka felfai taka in lu lu thainan thileng kim then faile pe felvek aniang atia heti lai hian podcast anti mai audio manga news puang thin True Pandit ti nei tu Thomas Paine aron enroll na sa hlemaya Thomas Paine hi US journalist thabik te choi moina award an pek thin Gerald Loeb award winner halo ningat to ani Thomas Paine hian a website True Pandit hian Pennsylvania Senator ten Pennsylvania Secretary of State chu bang turin an hriat tir ti apuanga Pennsylvania vote share dan tura a conduct na dan ruam hansa tidanglamin a kalpui wangani atia election code a bochia election thunei tu tan hne na tanga anrem ti na lamha salovin dan loangin mail vote adonga hei wang hian Republican senator ta hian bang turin an hriat tira Mase Pennsylvania Supreme Court le US Supreme Court in thutluk na an siamang atibok November nithum zandariat nulama mail vote hi donglo turin ti ania Mase Pennsylvania Secretary of State Bookvary hian United States Supreme Court in het hu achhuama hian lodong turin kanlo in hriat tir man to wangani tin athiam thu asoya Mase danomsa Supreme Court order nilo hi aom ranga chu azom lawa aman thra ati danangin November nithum khan thuchua asiama November nithum zandaria tatanga chiara darkar somthum paruk chunga vote thak man ta chu lolut lai ma se anpom tur thu alo chua hei hi US election code language kal ani wangin bang turin Republican senator ta hian an phu tani tin an soibok he thu a website a atarlan hun hi voin November ni kwa chonudar thum pelnu deu khan ania Thomas Paine hian a Twitter account atangin Joe Biden athalak tarlang talin itana hriat tur poimo thil som pakhat lai awmetin True Pandit website link hi ada telbok ani heiba ka hian a website a hian Democrat Party how to nu Nancy Pelosi po azam deu nin asoya voina thodar ni rikma deu khan Nancy Pelosi hian US Supreme Court Judge Thar Ami Coney Barrett a beizui hani ti soin danang thapa thilti nilovin man motakin Barrett hi US Supreme Court Judge atan dan lawangin lak luani tin outan mekaniti asoibok voin November ni kuak thokhan chonudar ni le minute som ni vela Colorado vote diklo aron tarlang boka Colorado state a vote tlak dan po adiklauti apuangani he state a hian electoral vote a Joe Biden nena chantir tur hian tuin nge thamna latin asoya Colorado state a hian voter 52% ta chu approval pek thar ania vote thak thaitura approve tharvek ania he state atang hian US a anthuneina jurisdiction area nimialo state dangsom panga amite voter unapproved thara
chung Colorado state atanga voter unapproved tharta chu California state amite Illinois state atangte New York atangte baka Washington amite po anom treu ani tin atar langa Colorado state a hian CNN chuan Biden chu projected winner hangin antar langa 55.3% vote muin Trump hi 42.1% muangin tarlan mek ani he state a hian electoral vote pakwalai aumbok ani hetiang thil diklo taka hian popular vote a sangjok ma se electoral vote lak ani huna state ayo representative ta hian Joe Biden hi chaka anpom thailowa popular vote a sanjok na state hi electoral vote a chan tho mel nin atar lang bok ani Pennsylvania po hian an secretary of state bang turin annor na hlea he state a hian kan soito thinangin electoral vote som nilai hauma tundin huna hian Joe Biden chu winner tura media 10 project nimase 49.7% Joe Biden hian amua Trump hian aum nai hlea 49% amutoa 0.7% chovin aum phak tolo ani Republican TV chuan Donald Trump lawyer ta chuan whistleblower anti mai ron out chuak tu tur ho an ron out chuak don ani anti nin antar langa state pakhata vote chirna lama in nam noi hi mitam tak ania heng jinga tang hian thu khretu thudik soi chuak tu tur an nei to US Supreme Court ma an thuruk khriat ta chu an soi don ani anti bok hei wang hi ani mai thai tun thleng hian media 10 winner hi puang ut reng ma se official in election ho tu lamin engma thupuan an la nei lo ani Trump legal team te hian ma anlak mek thule US mi puita chu lo lungai lo turin an cha Democrat lam point Republican legal team te ma chon tur hian legal team an siam thar don nin an tar lang bok ma se an chi ai deuh chu ang US Supreme Court Judge thar danang thapa fin fiana paltlanga Senate vote lak ani nuwa nena achana wanga laklu ami Connie Barrett an beitran hian omzia anei na hriat US Supreme Court chai buai an tumtran nin alang bokani tichuan The Associated Press in thuchua an nei wanga khovel media zongjong deuh thoin amak parangachak Jared Kushner chungchang diglo taka an chuatak chiam kha lo chui chiangila nimin November niriat kha Democrat 10 Republican Party rilru ruai pentuma an bei na satni ber ani mai thai thu chi krang an vordar na sahle ani The Associated Press hian mi tu ti hriat lo unidentified person nena tranga thu andon danin Jared Kushner chuan former US Donald Trump va muin media 10 an puna le tuna alandana US Press in an winner tura an project chu Joe Biden ani ziate ava soipuya chu wangin a senior advisor ni bok Jared Kushner hian Trump chu a chaklo na hi pommai turle White House chuasan tura in buat sai mai jok turin anorani tin an thu chua hian antar langa US media te mai nilo khovel ram krang media zongjong in he thu hi an la chhonga antar lang hal chuaya Nizan Khan video nungbera Khan he thil hi Jared Kushner Twitter account atanga enin thil ni thailo ania atrong kamtele US mipuite hriatatana athu soite po kanron soito kha mase Associated Press thu hi achanglet mi lo thunga voin chu achana chiang takmai kan mutanol maya Jared Kushner hian media te nena press briefing nei ani chuan a reaction an don zui hal zel awangin Twitter lama achana toite aron tar langa The Associated Press in head who an chualai thleng hian president nen hian kanla in mulo hrimhrima head who an chuanu fe a hian kawa muwa chak taka dinga Democrat thawin diglo taka nena an channa hi fight back turin ka fui jokani hati The Associated Press hian former president tia Trump hi an chuangot bo hi Trump legal team ta chuan US Constitution kal ani antia President thar laklu ani ma chuan President kal chuak to anga soi hi US a hian ala thleng ngai lo antibok ti hian Jared Kushner han puna hi chu adiglo ti achiang viau tura ngai phot ila a thome
Trump le Melania Trump te in threnna tur thu chungchang a hian hanlut le lokila Nimin Khan he thu hi thedar anilea he thu hi UK News Agency lian Daily Mail in anti chuam hasakber ania Daily Mail hian an tarlan atranga minute railo ta chungin Covel Media lar zong in an la chong halveka Daily Mail hi anti Trump News Agency ani tikha lo report maila Daily Mail hian an tarlan atranga minute railo ta chungin Covel Media lar zong in an la chong halveka Daily Mail hian an tarlan dan chuan White House na lo thok ve to thin pakhat Director of Communication of White House of Public Relations na chelto tu Omar Osa chuan Daily Mail hena hian Trump le Melania Trump te hi in biak rem na anga kumsom panga chung in nei tur ania transactional marriage ani tin ahrila hepa hi kumsang ni som pasari khan Trump administration malak dan adulo wanga anna tanga bana vau ania an ban main ama hi ain nukdok ani chuwangin anti Trump ani tikha lokhrele photila tin ani baka hian American Fashion and Entertainment Executive Member Melania Trump advisor po lotang to thin ma se ban ni to chuan anin nei na hi Melania Trump thiante point an pompui thailowa an mit tui atla hiala tuna hian Trump hian bedroom khan nein room khata an riak ngai to lo ani tin apu boka kumsom panga in nei tura anin rem na hi azo to a minute tin hian Melania hian anin thren hun tur chu anga ka achia rangani tin Trump an White House achuasan hun tur hi anga khlel hle ni tin an pu bok ani heiba ka hian campaign laya Trump nungzuya US First Lady Melania Trump anga akhroi thin chu ama ang tak fake Melania ani tin Twitter lama athalak compare na anti chuak nem hlebok hetianga beina nasatak anto hi Democrat supporter ten Republican ho real rule lak penana anti niangai antam hlea Melania Trump chuan Nizan Khan aron changlet ngala Business Today chuan Melania Trump hian anpu na hi dot ani ziale apasal nen hian relation ro puile thatak an nei ani ti asoya Trump point anupui thusai hi ronnem hetin hetianga media ten an puna zongjong hi hengtika ma athengai don lo atibok ani heng an chana ba ka hian Melania Trump hian apasal hian nena achan theinan muntam taka campaign anei puya afak zia lir asoya White House chuasan tur hian angak lelo topin athriat bok Democrat supporter te hian video clip toy te ma se achun zomna muzom tur omlo anrem khoma chung te chu an thedar boka ma se Florida thlona atanga an chuklaya han bek lian tak aken na lam kuta Trump hian kai atuma ma se a han bek aken na kut athak ma Trump akut chu a ngok son lai te danda he video hi en chun zom chuan a han bek hi akut dinglamin akhai lein Trump hi aman avakai le zokani ti chuan an panhia in then na tur thu an vordar hi hengte hian dot ani zia atar lang chiang viau bokin halangani tin Melania Trump hian November ni thum khan vote athaka khata khan Trump a vote lo tin US media ten han tar lang boka heipo hi darna satak ani mase vote athak zo aron chuak che hi camera atha lo lain engwangin nge Trump rol khan vote ithak venga lowa voin final day a hian ithak big tin an lo zota last minute ama vote pack hi tha kati jok wangani tin achanga he video clip hi Melania Trump Twitter account a mu thein tun thangin ala ombok Democrat hian be theinalai om zonga an be mek nin a hriat ber ani tuntrum election chu an chung ko thangin beina an toka an fanu Ivanka Trump le apasal Jared Kushner te inkar po achelea an ngai dan in an lowang ani tin voin hian an thedar le mekbok mase an chan na hi an laron ti chuale ngei harin om ani Jared Kushner sakhua Judaism in pekpo nialwa pasalata na naitu Ivanka Trump hian hetiang hian thutluk na asiamin
an nu pakar a buai harin omlem lo bok he chanchin buat sailai voin November ni kwa tlai dar li le minute som atanga chiara darkar som panga kalto akhan Melania Trump hian apasal athop chia chu Twitter a tweet boka US democracy hi hum him ani thainan American mi pui zongjong hian fair taka in thanna hi andu dan ania vote lem telawin danin aphalchin vote dik tak chau chiar ani ngai ka du ni tin thu a tweet bok ani heng thil theng zongjong hi Trump an chai boina ba ka amak ba Jared Kushner ril rubing taka Democrat ho laka achetu rilru lak penana Democrat lam hian an thil ti vek nin alangani he puna lopo hi hatam toa heiwang hian Melania Trump hian media te ma a in lan ve zen du ngai lo thu a soi toa kan video ma salama khan he thu hi a soina source nen kan ron soi to ani om pui po ladulovin ama ngein afa te po an kolvek thin thu te po a soya an chung ko chu angai poimo ber ani ti a soi to bok ani kha ti chuan Daily Mail hian ama poin Melania Trump hi diglo takin an lo chomol pho to hey hi chu khinlet a thani tin a advisor ten anor na sata wangin khinlet ania Daily Mail hian poisa han lo choi tok to bok ani he thu po hi kan video ma salama thau khan ron soilan to ani bok ani ti chuan Fox News chuan Trump legal team ta hian Biden chaktura an tarlan na state bedil crown panga a lawsuit an file beldon ti an tarlanga Donald Trump personal attorney Rudy Giuliani chuan he thu hi apuanga heiba ka hian atrulani chuan state dang pakhata po an file belanga state panga nilovin state paruka po ani jok mai thai bok ani ati Democrat Party hroi tunu Nancy Pelosi ero chuan US Supreme Court chu beingam chi silovin Judge Thar Amy Coney Barrett a beina thu thar mutur awm deuh rang boka hai wang hian Democrat lam hi an hlau thong deuh ang viawa hengpo ni se an boruak hi US media ten puangzar chiangkwang dulo ma se haruk takin a boi chhotan viawin a hriata chanchin longai changzel photila Biden le Kamala Harris te hero mipui ma inlanin nena an chana wanga mipui te nena lom thu soina te le an malak dan turte soin an inlan chok deuh rang bok ani tuna tan chuan dutok le don phot maila Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar in lo ngai chang zel don nia thir tu zongjong te chunga lom thu kan soye